I pozdrawiam, dobrodošli na epizodu Minecraft minigara. Danas igramo Survival Games u Jerry i Harryu. Zašto mislim da me ovdje nitko neće moći na početku ubiti. Što je super. I ovdje ima na ovoj mapi puno lutica. Koliko? Mislim. Nisam više puno puta igrao na ovoj mapi, ali sam pobuđivao sve mapama. I počeli smo. Ovo je nešto najbolje. Nadam se da mi to nije čepio. Tako da bi sam strijela nice. Još strijela. Čekaj, kako je. Nice. Ispod u ovom serveru na početku. Znači ne možete se pripijat. Da me zakon. Ali možete za persmani. Dakle, zakon je purchase. A da žište ne piše. Ja sam ok, tako da. Oh my god. Oh my god. Opet zašto sam bježao. Uzem ja kriv. Ok. Oh my god. Ok, mislim da nisam smijem se odmići. Opa, ma daj, kudim ti još. Prije sam popeo, ajde. Koji? Jeste ga vidjeli iza mene? What the fuck? Znam da se ovdje u Survival Games može blokirati to. Blokirati mislim kilaura i to. Ali nisam znao da bit može takvo ultarac sa kilaurom. Tako isko. I nadam se da ćemo ovu rundu biti sretni. I nadam se. Nadam se da neće biti. Ok, podorim, mislim da će mi skočiti. Mislim. Oh my god. Nadam se neće mi skočiti. Neće biti. Ajde, četiri. Kako sam pravila? Znači za tim. Često. Daj, ajde.
Nadam se kako neće. Moram se obući. Opa, ma da, ja vidim koliko ne vidim. Nadam se neće biti. I jesam vidio. Koliko ovdje frajera može biti? Pa, sa tim. Ok, ovo je tip stredno. Nice. Oh my god! Mrzim ovo, mrzim! Mrzim! Ubio bi ju, no. Legalo mi sve. Ako znate kako spriječiti taj leg, slobodno napišite komentar. Točno, nadam se. Rumama pezano Herobrine. Bukvalno, najvjerojatno ćemo. Jedan put. Opa. Onda sam ga vidio. Najbolje kada ova mapka je velika. I najgore kod mog kompjutera je leda. I još nešto najgore kod ova mapka je. Kaj ja stavno padam u lavu. I kaj ima ja. I ovdje se sve odnosi na parkour. Ako niste znali. I bukvalno ubiti ćemo ovdje. Bukvalno nam se će prišti. Da ću prestati, a ne ću. Mislim da bi trebalo da bi. Rekao. Zato što ima znači. A prvo. Pa drugi, kako im se treba pisati? Znači mogu neko plančiti za ovo. Ok. Oh my god. I ako želite da se pogriješimo PvP, samo pišite komentar. Bilo šta želite, kad želite da radim, napišite u komentarima. Znači bilo što. Znači baš bilo što. Ja mislim da snimamo 16 minuta. To je 9 minuta. I usput vidjet ćete me na Instagrameru i Mr. Spots. Ako želite doći na Instagrameru prvo, trebate da sutra nabavite listice. Pa ću vam snimiti raspravljanje. Ok, počinjemo.
Ej, nije tu. Fuck, nisam. Znači, uzmem mač i onda mi mjesto. A bukvalno bi trčak bez mača. Mogu se da neće biti timer. Kako vidite, još sam skočila od zašto sam mislila da nema ljudi, koliko se vidi. Koliko vidite da sam se tada sutrio. Nisam da čirta. Mogu se da ne čirta. Okay, tiro please. Whoa. Okay. Koliko vidite, ovdje se TNT može postaviti i on da eksplodira. Ok. Zašto? Ne reću zašto. Ok, kao prvo nisam zadovoljena. Sam sam napačao. Ali, koliko vidite, mislim da ovdje nema škri. Nice. Yes, this was not the stupid. This, on je bio čisti kondom. Prvo. Ovdje ste inače mogli dobiti Diamond Sword i to enchantom još često. Baš nije. Ne, prešao mi pravo. Ok, nadam se da ću se naći. Ok, koliko vidite, nemam hrane. I nemam. Ok, nakon što ovo odigramo, mislim da ćemo poglasiti. Ovoga mi ne moći. To je zakinuti. I oprosto kad nisam snimao jučer ili prekjučer zašto sam bio bolestan. Stvarno mi je žao što nisam snimao. Hop. I nadam se da ću sljedeći dobiti nešto bolje. A i za moje snimanje. Ako želite da čim prije, znači, da čim prije ozdravim, ili tak nešto, to je da čim prije ozdravim, napišite se, on baš se kaže ovdje da radim, ko challenge to. Ali samo da ne bude AFK challenge. I da ne snimamo. I da snimamo, možete napisati u bilo kom serveru da snimamo. Znači, možemo snimati
Jerry, Harry, evo sad možemo u Mineplexu, kome još možemo? Možemo MCSG, znači možemo i Moneywars, idemo C, znači što je super. Neće biti u redu da se ponaši normalno. Stvarno. Nemoj reći da nema nigdje. Škrinje sa hranom. Sve što tražim je hrana. I pogledajte koliko ima hrane dok mi leda. Ako znate bilo kako znači da mi prestane na leg, i koliko vidite da mi se sve vrti oko 16 fps. Čekaj samo malo. Da biti. Dobro. Ali ne znam zato mi se tako skoro vrti. Sam ne bio sad uviše. Znači bio sam. Nadam se da neće počin škrin. Kako vidite da je omega da mi neće se skoči od crkvu. Ok, malo se nećem. Svi znamo. Koliko na kornje kod škrinja. Ok. Znači hap na hard. Imamo je još. Ako želite da sad crknem u samoći, super. Odnosno neću mislim malo. Počnem ti. I bježiš. Pola hrane. Crknut ću od glave. Nema još. Dok sam ja pokušao tražiti škrinje, ovi su kaj? Bili očajni, omega, bez hrana. Ok. Pozdrav ljudi, i to će biti to za ovu epizodu Minecraft Mini.